A sada napravit ćemo nešto jako lijepo i hrvatsko. Otvorit ćemo srce kockicu. Kako izgleda srce kockica možete vidjeti na Facebook profilu našega radija, a priča ide iz Požege i počinje sa gospodinom Nikolom Radimirovićem. On je inovator i umjetnik iz Požege. Potječe iz obitelji umjetnika i poznat je po svojim idejama kojima želi i Požegu i Hrvatsku prezentirati na kreativan način. Nedavno je na najvećoj izložbi inovacija u jugoistočnoj Europi, onoj u Osijeku, nagrađen zlatnom medaljom za suvenir cijele Hrvatske, srce kockica. Pa što se tiče ove inovacije koja je okrunjena tom zlatnom nagradom, da tak nazovem, i plaketom za najbolju inovaciju u turizmu, ona je produkt mojeg višegodišnjeg razmišljanja u smislu kako naš hrvatski identitet je interesantan, međutim kad ga stavimo u nekakvu inačicu što se tiče logotipa i predstavljanja njega na brošurama ili na turističkim sajmovima, uvijek te naše kockice nekako kad se poslože u veće forme nekako nesretno ispadnu, možda malo i prenatrpane i u često slučaja kičaste, a opet kad ih stavimo u varijantu jednu, dvije kockice dosta neprepoznatljive. Tako da sam razmišljao, vodilja mi je bila da tu nekako na tom području da pojednostavim stvari, a da budemo prepoznatljivi. Iz tog razloga je došla tako jedna kockica u obliku srca, što inače je simbol ljubavi, internacionalni, i vi imate razne varijante srca, uglavnom oble. Ja naglašavam da od suvenira imamo i licitarsko srce, međutim ono je već uopće prihvatljivo i prepoznato kao tako, ali sad po ovom mom malom projektu Hrvatsko srce, Hrvatska bi trebala imati jednu prepoznatljivost u našem kockastom srcu. Nikola Radimirović je sudjelovao na brojnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu, a ovo mu je prvo ovakvo sudjelovanje na sajmu Budi uzor Innova 2017. Ja sam došao tako skromno sa tim jednim našim srcem hrvatskim, baš kako i treba biti od srca, i eto, u konačnici nekakve i nagrade i pozitivni komentari, eto, zadovoljan i sretan. Podsjećamo, ovo o čemu govorimo, srce kockicu, možete vidjeti na Facebook profilu HKR-a, a što će dalje biti sa srcem kockicom? Što se tiče te hrvatske kockice, ja sam nju krenuo raditi kao logotip, kao jedan prepoznatljivi logotip Hrvatske. Znači u jednoj inačici plošnoj, recimo, koja bi bila prigodna za nekakve turističke brošure, općenito za aplikacije kroz razne elemente. I onda mi se rodila ideja da taj logotip bude i opipljiv na nekakav način. Svima nama je draže kad nekakav eventualno suvenir da nam koristi, da nam prikazuje se u nekakvom 3D formi. I iz tog razloga sam ja tu kockicu stavio ovako, ova moja u slučaju napravljena od slavonskog hrasta, ali ona može biti od raznih i reciklirajućih materijala, može biti i od bračkog kamena i od keramike, stakla. I sama ta namjena tog suvenira nije onako, što ja kažem, mrtvi suvenir koji negdje skuplja prašinu, već ova kockica dolazi sa jednim svojim stalkom za to srce, koji u raznim formama može biti i stalak za pinkala, naliv pera ili vizit karte, znači dio jednog uredskog stola ili za eventualno držač naše zastave Republike Hrvatske. Tako da to je jedan suvenir koji ima i svoju namjenu ili u kućanstvu ili u nekakvim uredima, općenito za poklone. Što se tiče turističke zajednice, ja se nadam da će oni to prepoznat, pa možda da im ja na neki način to prezentiram u najboljem svjetlu, jer mislim da nam je potrebna atraktivnost u svakom slučaju i prema svijetu i prema svima nama, i mislim da je to zgodan, interesantan poklon. Sad ja kažem, svaki rad, svaka kreacija nakon toga što je napravljena ima neki svoj život, svoj nekakav put na koji ja baš puno ne mogu utjecati. Volio bi i imam želje da to bude u najboljem svjetlu i nadam se da će to u konačnici doprijeti do gore, recimo, turističke zajednice i do nekakvog ministarstva turizma i tako. Na koje se načine srce kockica može proizvoditi? Znači, mladi stolari su radili ovu konkretnu kocku, taj prototip mladi stolari obrtničke škole, i ja i sugeriram zašto ne da tako bude jedna proizvodnja, da uključimo možda i mlade ljude. Ona može na posljedku, kažem, biti i od keramike, možemo praviti mala licitarska srca, ali ja sam isto razmišljao kako bi fantastično bilo kockasto licitarsko srce, eto tako, malo drugačije ipak da način, ili nekakvi magneti za, što danas traže ljudi za frižidere. I općenito jedna tak suvenirska priča je prihvatljiva, jer kockica je jednostavna, ima svoju formu srca, aplikacije na majice, na šalice, sve ono što mi već imamo, ali nerijetko iz Kine, uvozno i tako.
Evo i objašnjenja zašto je Srce kockica osvojilo zlatnu medalju za suvenir cijele Hrvatske, te priznanje najbolja inovacija u turizmu Suvenir Hrvatske. Meni su prilazili tad dok je to bilo izloženo jako puno ljudi i razumjeli su da su to kockice, jer mi imamo u tom mom suveniru crvenu i bijelu kockicu. I bili su oduševljeni tom njenom multifunkcionalnošću. Ona je stvarno interesantna u raznim formama i atraktivna je, prepoznatljiva. Žiri i ostali su zaključili da mi je dati nagradu vrijedno iz razloga jednostavnosti. Stvarno jednostavan simbol Hrvatske i velika poruka ljubavi. Na posljedku, tko bi odbio poruku ljubavi danas, pogotovo u situacijama u kojem je i društvo i svijet, možda malo trebamo kroz ljubav rješavati neke probleme pozitivnije. A eto, i ta nagrada je došla na Inovi, kad sam ju i primio, tada je taman i Sveti Martin ogrnuo me svojim plaštom, baš na taj dan. A nakon Srca kockice, Nikoli Radmiroviću ne nedostaje i drugih ideja. Ali imam jako puno projekata, Požega i šire pučanstvo je upoznato to kroz moj zadnji 4-godišnji rad i kroz Požeški obelisk i Požeški, znači Slavonski megalodon, to je jedan interaktivni papuk muzej. Ja dosta tih projekata imam, neki jesu uspješnici, neki traže i nekakvu doradu i eventualno nekako malo više sluha od ljudi koji su na položajima da odlučuju eventualno o nekakvoj vizuri budućnosti i Požege u startu, pa i Hrvatske. Tako da nekako mi je draže raditi na tim projektima, imam još puno ideja, nego sudjelovati na tim izložbama. Da budem iskren, malo prije sam spomenuo, kad je kreacija, ideja gotova, ona je sama po sebi taka završena, ostavljena je na, neću reći milost i nemilost, ali na nekakav svoj put ljudi koji da li će to prepoznati ili neće. Ja bi se radije koristio svojom kreacijom i svojim darom kojim sam dobio, pa ići dalje, stvarati dalje. I najava Nikola sanja originalni požeški suvenir, jer život ga je vezao za Požegu. U datom trenutku ja vjerujem da ću izaći s tim. Pa imam isto tako nekakvih projekata, pogotovo za Požegu, jer mislim da Požega treba jednu svoju malo bolju prepoznatljivost u 21. stoljeću i prema Europi, i prema svijetu i unutar Hrvatske. Tako da sad, pošto sam ja i Požežan, naglašujem da sam tu i najbolje prijatelje upoznao i na konačnici ljubav svog života, moju najveću inspiraciju. I želio bi tako da malo krenemo iz te Požege i da malo tu Požegu sredimo, da ona opet bude na svom nekakvom mjestu na kojem zaslužuje. Poruka za kraj iz Srca kockice autora Nikole Radmirovića, s kojim je razgovarala naša suradnica Ljiljana Marić. Pa moja poruka je takva da jedino što mogu reći kroz svoje iskustvo, da uvijek istraju i da krenu sa tom ljubavlju. Kad kažem ljubavlju, nije to šablon. To vam je ljubav prema onom što volite, što radite. Vi ljubav u konačnici morate prvo ispoljiti da bi ju dobili nazad kao refleksiju. To je opće poznato. Ljubav čovjek mora voliti, ima čak i ona anegdota, kažu, ako radite ono što volite, nikada nećete morati ići na posao, nikad se nećete osjećati kao da idete na posao. Tako, neka istraju, neka rade na svojim stvarima, nekako studiozno, neka priđu tome i život će ih nagraditi, svakako i društvo, ne nužno kroz nekakve titule i nekakva velika obožavanja, ali ta ljubav prema radu će im vratiti jednim zadovoljstvom i razvijat će se u boljem svjetlu i svima će nama biti ljepše. Požego moja, stari grade, ja volim tvoje promenade, ja volim šetnju od Tekije pa sve do stare gimnazije. I gle, još stoji stara klupa, sablja od bronce i fraluka, i sve je isto koji prije na trgu Svete Terezije. I sve je isto koji prije na trgu Svete Terezije. Požego moja, lijepa si znaj, ko prva ljubav, ko cvjetni maj. Ja bit ću uvijek jedino tvoj, o divni grade, o grade moj.
Ja moram opet k tebi doći, baroknim trgom tiho proći i čuti zvona katedrale uvečer kad se svjetla pale. Požego moja, stari grade, pjevam ti pjesmu, nek se znade. U tebi osta mladost mi sva, zato te volim, volim ja. Požego moja, lijepa si znaj, ko prva ljubav, ko cvjetni maj. Ja bit ću uvijek jedino tvoj, o divni grade, o grade moj. Ja bit ću uvijek jedino tvoj, o divni grade, o grade moj.